abusuafo me mo bibia kwaba de ba GCN page so me din e de adwoa search mesro subscribe to my channel faunsa me abel on so obeya notification video bia benye bi ahwe amanfo bi a omo ye MPP fo a omo HS omo do omo party ye na afen so omo sanso edo eye vice president his excellency Bawumia omo penasem ye papa but they are disappointed in him ewa abra omo tumi efa car efi Kumase omo fa bus eto petrol boom omo call Accra so omo kwa kosra vice president omo eduwa vice president afa ne bag so okwa adwuma nti wantumi and receive your mo neno and omo HS they are disappointed in a year vice president amana omura ho papa say vice president yes na adofo ensem way ekoso ewo Oman FM ewa bra omo newspaper review omo yen every morning bi omo eka na no omo say COVID-19 yari abe kura no untimi nya manfo bebre enkasa empo his excellency na nado dan kwa ekufu ado amanfo yes omo kwa koshia na kakra bi e na omo tumi ehia ne kasa because of yari no e na social distancing nti no tumi mingle with enkwafo bebre enti ne se mo afaka afi Kumase na mo akọ vice president wona se wan fi mo enye bo apaye bi na afe na okọ adwuma e na vice president ka se oh amanfo wo fie enti ne be yanka mo nkọ na mo ne mo enkodi enkomo no ne de ne nansi kwanso a okọ adwuma oka asa na amanfo no kum omo etuko apai omo HS his excellency vice president when she omo ye when receive omo ye wama no omo raho papa nti no eyade a entwa ye kura na no e na omo ye discussion no HS se mo ka se mo pe vice president na sem na mo ye na chidefo na se mo ye disappointed in him because mo abane nche no se okwa adwuma nti mo nkọ na nkonfoforo en receive mo a we ye bufu we kire se vice president nyodo bi e na mo de edo no na ye ni su do e na mo de edo no na do fie nti ensem mo de etodwa we no me no fa every ne edi kan epa video bi enama bonten nipa bi omo efri Kumase eba the vice president of the Republic of Ghana Dr. Mahamudu Bawumia minim sa video no wa hu bi worry bi a amofa mahu video ni bi mahwe bi mabusem okay aha mahwe mahu mabusem na ye besre eto de bi a opu bi asem edo ntino why you see be ka wusu wodo wanye careful a ebewie no me ba kwara didi bone we ye supporters omu eso mu free Kumase ye mo support Dr. Bawumia eto mo ba bechia no omo support no omo support Dr. Bawumia say nyame ya adum na say na wia o me flag bearer na Dr. Bawumia me flag bearer aha ano mo afa VIP bus free Kumase omo doso pa ana free Kumase no maba Dr. Bawumia fi so behwe na besra no omo kwa no ko gina American embassy side ho cause ya ma fa bus ne enko aya no Paul Tabawumia so ko adwuma omo ba omo ankra wo bia omo musa se ene be hia wa na sisi what I say ana mo bae eto Tabawumia so sikwan so wo koro so sade omo abade a ene me mpedifo ofi ho betimi no mo hia na mo hia mo leaders na mo muso mo kwan so cause abofa kan tell say na say president kwa pope so shedi pe bi on timi se je se bi o shedi pe bi no na me se kwa COVID-19 yeah anu o se ni sade a omo ne pedifo ni hia o leadership no mu ko enu musia ye o ma ka de so mo ntia se ye shedi pa kakra bi no ye hia mu nyina na mo ba Dr. Bawumia ho Dr. Bawumia be so obi hia wo na pan do so kwa chire ho na party chasa sabi ansam na we na opese dot na nadu ewi na djuma obeto aso no amofa ya ko ye bibi se asibi se are they real supporters of Dr. Bawumia na no kwa munya sa kwa munya sa uji so mu ye Dr. Bawumia supporters pa se na ko mbeye to the extent say wa me aduane o ka so to party da bia ba na corona obi to party oni fie mo obi bedidi eno ya wa kwamodi ye eno ame aduane ye ni sesei na ba ko bi party ni Kumase for dia nam se wiade okay ka sasem no obi o Kumase ni bi enya ika party ni Kumase ni bi adia Ghana for party na MPP nya say 2 million o da say 2 million e wo Kumase na de say na win na needed more than 5 million na ya me de say de mpanimfo bi o Kumase ya hura gina kaso eso bu trio manim ya nya de sa ana omo mu ba ya no omo ye known faces ana say omo ye known faces bia mo asabia eno aso mo so maba na ka de papa na sa na nkeye no a Dr. Bawumia ko beta ko adwuma
Mankra. appointment mo nya no asama ba. Omo anka doctor she omo wi omo abesa fa ba sasa akoba ku ho. Ah, na wo dia wo. Abesa ka. Na wo pre fi say. Ya ba de koko bi. Over 2007. Ye kai de papa bi wi no. Oso ho no mo ano me ka che de say. Oh, honorable. Asabi asoro so na modi. Ah. Akoba ku ho. Obako. Over 2007. Obako ba ko bu ko abesa akoba ko no so. E dia doctor Kofi Kuledu abraku ho. 2007 mo ho no ma na ayifo delegacy aba. Oh, honorable. Ye support o. Na nkofo campaign nkofo de pese be ko obi ya ho. Da bi wa ho de ba. Ya ba. Me ba bi na de chi akoto abana mo. Nipa 30. Ene mawie. O se ne mawie. Nipa 30 papa yi bia odwane ma wo mo anopa breakfast won bompa e kwa crack okoya unyafo. Ibi omo 30 ni kwa. 30 ni kwa ba ko kwa to ama no. Se no mo pe ba bia. It's your best re. In fact, this is not the time to be doing some of these things. Yeah, for me, it is too early. No, ntwa 1 year cry was. One year, 1 year. One forming the government in Bo. What does that move? One forming the government. Check. Water will find its level at the appropriate time. Water will find its level at the appropriate time. As to say, internal. We can to destroy. As long as it's not coming from our camp, we will not agree. Those who were smart enough, they left. Mumbisa Moho say, where's Kwame Ahoy? Where's Atu Ahoy? Those people that the NDC for Nankasano, the real main NDC for no Omo Ohe. Where are they? Why are they not on this journey with you guys? I don't know na tiada. Because someone who say the current situation or the current state of NDC, is problematic. To me, for me, bibia mani ye. I just yanko kunipa, yanko shiade, yan tiasia, ye per boys. Hey, let's organize boys, no mkoshi jama, and the NDC for beba. Ye do be a kokot, ye penipa kakra no ma party t-shirt, and ye kudinechi, NDC for beko. Hey, and so share ho, and yashi, ye beko mufengu ya yankoko. Hey. Sa intimo de bia no we abukashi na abukashi eno nko a there be nye na abukashi nko a NDC enye na abukashi nko a to da mo mama dwene no enye djuma mo manyankopon na ni onyam ndadi se mo de na adwene odem a mo no be ya djuma
Sebe. Some of you, mu nyansa chin Sami Jemfi. Enso Sami Jemfi beba beka asema chiro no wagye di na no mo na wo de be adwuma. Enkosi da ben. Mo be kokot afi mo wen mugase eko. Mo wen mugase a afi de mo de to mo. Okay. Now, me ba ha na me be kasa. Na se manka me so me party asemo a. Mr. Ayi Kwekuado hold no who's a president elect. Into my question to NDC people, they say, what was your motive for trying to tell president say he shouldn't hold himself as president elect? Were you expecting a power sharing? Were you expecting say since that is the case, we will power share until we finally find a substantial winner? Say Nana Akufo-Addo ne win ya na. I still don't get you guys.